kuza umurundi witwaga Ntaryamira, perezida w'u Burundi. Ubwo rero indege yasangira kwaka ngo byabigize akihagera agiye avuye mu mamodoka indege birazimye. Uwo twari twicaranye atari la montagne yo yavugaga ko ngo bashobora kubarasa, arabivuga bibwira, aravuga ngo nitubibwire protocole yayoborwaga na Mageza Majoro. Urwo rero tubibwira Majoro, Perezida Habyarimana ati niba ndasaba ndase ndataha. Hari byinshi bitavugwa, by'umwihariko umunsi wo kuri uyu wa gatatu, haba mu gitondo Habyarimana haguruka i Kigali ndetse nuko byagenze bageze Dar es Salaam. Hari amatariki adashobora kwibagirana mu mateka y'igihugu, amatariki yahinduye ubuzima bw'abantu amamiliyoni, amatariki yahinduye amateka y'akarere. Ku wa 6 Mata 1994, Perezida Juvenal Habyarimana yabyutse nk'uko yari asanzwe abigenza. Yari afite gahunda imwe y'ingenzi, kujya mu nama y'abakuru b'ibihugu i Dar es Salaam muri Tanzania. Nta n'umwe wari uzi ko uwo munsi wari ko umunsi wa nyuma w'ubuzima bwe. Nta n'umwe wari uzi ko amasaha yari akurikiyeho yari agiye guhindura amateka y'u Rwanda burundu. Ariko se ni iki cyabereye muri iyo nama? Ni iki abarinzi ba perezida babonye kuri uwo munsi? Ni ayahe masaha ya nyuma yabanjirije ihanurwa ry'indege ya Habyarimana? Ese byagenze gute? Uyu munsi tugiye gusubira inyuma, dukurikirana urugendo rwa nyuma rwa Perezida Habyarimana. Tuguhaye ikaze. Mu ntangiriro z'1994, u Rwanda rwari mu bihe bikomeye cyane. Hari hashize imyaka 4 igihugu kiri mu ntambara. Ku ruhande rumwe hari ingabo za leta, ku rundi ruhande hari ingabo za RPF. Mu mwaka w'1993 hasinywe amasezerano ya Arusha muri Tanzania. Yagombaga guhagarika intambara, yagombaga gusaranganya ubutegetsi, yagombaga no kuvanga ingabo z'impande zombi, yaba RPF ndetse n'ingabo za FARC. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, niko kutumvikana kwiyongeraga. Hari abashakaga amahoro, hari n'abatari bayashigikiye. Zatuma kuntera hamwe maze tumanuke kuko niyo mpamvu nsaba Secretariat National, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'intera hamwe. Kuko intera hamwe yo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa koko, ziraberwa rwose. Basanga nibashake rero, barambwiye ngo icyo gitambaro cyahenda ariko nticyahenda kurusha indi myenda tugura. Nibashake ibitambaro by'intera hamwe zambare zigaragara. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzababwira intera hamwe ni tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abre bakwamamaza. Nibanyamamaza hari icyo se, ariko nziko abazanyamaza cyane ari intera hamwe kuko turi kumwe. Abasesenguzi benshi bavuga ko igihugu cye kimeze nk'ikirunga cyenda kuruka. Ku wa 6 Mata 1994, Perezida Habyarimana afata urugendo rumwerekeza i Dar es Salaam. Hari hateguwe inama yihutirwa y'abakuru b'ibihugu byo mu karere. Intego yari imwe, gushakira umuti ikibazo cy'u Rwanda. Abari hafi ya perezida bavuga ko uwo munsi wari umeze nk'iyindi. Abasirikare b'umutekano bakoze akazi kabo gasanzwe. Abapilote bategura urugendo, abajyanama ba perezida baramuherekeza. Nta muntu wari uzi ibigiye gukurikiraho muri ayo masaha. Ariko uko amasaha yagiye ashira, niko impungenge zagiye zigaruka mu biganiro bya bamwe. Uwo twari twicaranye atari la montagne yo yavugaga ko ngo bashobora kubarasa, arabivuga bibwira, aravuga ngo nitubibwire protocole yayoborwaga na Mageza Majoro. Urwo rero tubibwira Majoro,
perezida Habyarimana ati niba ndase ndataha. Ubuhamya butandukanye bwagiye butangwa mu myaka yakurikiyeho. Bamwe bavuga ko habayeho ibiganiro byinshi ku mutekano, ubundi bugasobanura ko urugendo rwakomeje nk'uko rwari ruteganyijwe, ariko bose bahurira ku kintu kimwe, ko uwo munsi wari usanzwe mu maso yabo, ko nta kintu kidasanzwe mu gutegura urugendo no mu gutangira cyari cyagaragajwe. I Dar es Salaam abakuru b'ibihugu baganiriye ku bibazo byari byugarije akarere, by'umwihariko ikibazo cy'u Rwanda. Benshi bashakaga ko amasezerano ya Arusha ashyirwa mu bikorwa vuba. Hari ibiganiro byinshi, hari n'igitutu cya politiki. Inama irangiye, Perezida Habyarimana afata icyemezo cyo gutaha i Kigali. Nta wari uzi ko yari inama ye ya nyuma. Habanje kuza umurundi witwaga Ntaryamira, perezida w'u Burundi. Ubwo rero indege yasangira iri kwaka ngo byabigize, akihagera agiye avuye mu mamodoka indege birazimye. Indege ya perezida wa Burundi, perezida w'u Burundi, indege yagiye kwinjiramo yatarayinjiramo yahise barakayakaya reka da. Bagikayakaya Habyarimana baraje akiza ati bigenze bite kutagiye, ko nari nzi ko ndasanga wagiye, ati indege yananiranye. Noneho rero reka abasirikari nagomba kujana nabo basigare hano, weho abawe twinjirane, nitugera i Kanombe murakomezanya n'iyi yanje nta kibazo, abanje bazazana niyo nikira bazazana na ejo mu gitondo. Niko yavuze. Barinjira rero mu ndege. Binjiye mu ndege, uwo mugabo wambaje witwa Gastari, umudokiteri akingeneye, umudokiteri wari umushinzwe nyine ku dogiteri wa Habyarimana. Bo barikebereza baje inyuma y'indege, hari inyuma ngo nakwita ko murizo. Habyarimana tugiye kubona tubona avuye mu ndege arongera asohotse, itaniye ikinga umuryango. Asohotse ngo Nsabimana ari he? Uko yari yiyumviye rero, kuko yarasigaye hanze amaze kumenya ko ruza Nsabimana kusigaye ati nandi uya nzagura agasima mu general. Ino kagura make nzazane n'iriya ndege izazeje. Imwe ya perezida w'u Burundi yari yagize Monte. Abe mu Monte. Arinjira. Noneho akigeneye yumvishe bariko bagiye ngo nabo bari kumureba, bya by'ubusivile abari yerekanye. Bakinye ko wari usigaye iyo ndwara nari kuvurwa nande. Ubwo we yahise ntibamubwe mu muntu yahise yinjira mu ndege. We yahise yinjira atabimusabye. Ko nabibonye rero. Bigeze nko mu masaha 3. None se ndutaragera aho ngaho, abantu bari bafite amakuru kiri uraswe n'impamvu bari bashaka gusigara. Yari yasingubwe ko bari barangije kumubwira ko indege bashaka kuyirasa. Yari yamenye Gastari, yari yamenye. Habyarimana wese ntabwo babimubwiye. Kandi barabimubwiye akavuga ati ndataha i Kigali. Amakuru yaravuye kuri la montagne, twamwitaga la montagne mu pilote. Habyarimana yaranigirije. Arabyanga rwati ndataha i Kigali. Ati nubundi ntabwo kuba nkiriho ari impuhwe zintu, ati bashatse kundasakerane. Ndabaho nk'uko nsanzwe mbaho. Nimugoroba indege ya Falcon 50 iva Dar es Salaam, icyerekezo yerekezaga i Kigali. Mu ndege harimo Habyarimana ndetse na perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira, harimo n'abari bamuherekeje. Urugendo rwatangiye neza, abapilote bakomeza kuganira n'abandi bapilote ndetse n'abandi bashinzwe kuyobora indege bari ku kibuga cya Kanombe. Indege yegereye i Kigali, abagenzi bitegura kumanuka ku butaka. Hanyuma mu kanya gato ntako guhombya, habayeho iraswa ry'igisasu no ku ndege ngo po. Hashira amasegonda make, hakurikiraho ikindi ngo po, indege ihita imanuka igwa hasi. Nta n'umwe warokotse, yaba Ntaryamira, yaba abajyanama ba Habyarimana, yaba abashinzwe umutekano, yaba n'abapilote. Inkuru y'ihanuka ry'indege igikwira igihugu cyose mu masaha make. Ibintu bihinduka mu buryo bwihuse. Abaturage benshi ntibari bazi ibibaye.
abandi bari bari mu bwoba. Mu minsi yakurikiyeho ndetse no mu masaha yakurikiyeho, jenoside yakorewe abatutsi iratangira. U Rwanda rwinjira mu bihe by'icuraburindi, amateka y'igihugu ahinduka iteka ryose. Imyaka irenga 40 irashize, ariko ibibazo byinshi kuri uwo munsi biracyaganirwa. Hari amaperereza yakozwe, hari inyandiko zanditswe, hari ubuhamya bwatanzwe, ariko ikintu kimwe ntikijya gihinduka. Itariki kuwa 6 Mata 1994 habaye igikorwa cyahinduye amateka y'u Rwanda n'akarere kose. Aya ni amateka akwiye kwibukwa, atari ugusubira mu bihe byashize gusa, ahubwo kugira ngo ibyabaye bitazongera ukundi. Never again. Aha ni ku Rugamba TV, inkuru z'isesengura n'amateka n'ukuri kutavuzwe uzisanga hano. Nimba wakunze isesengura ryacu, kandi subscribe, kandi nimba ufite igitekerezo duhure muri comment ukivuge. Turagushimiye.